Maol Kalawe County ma Nyandarua e kinde chenro mar kawo pach jopiny e thich oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Jodak go manomoko lweny wacho ni ne ok otime e yo makare kendo itime nyakonchiel. Jodak go nowuok e kar romono kendo ketho chenrono ka giwacho ni moko kuom jood bura chulo ji kagolo mabor mar biro thich oko Gachagua. Niko hapa Nyandarua, mimi ni MCA katika bunge la Nyandarua na public participation inafanyika hapa ni public participation ya ukora. Faith Getao na Kwenya jana wameshinda Kinangop wakitumia fomu ya basari kujaza makaratasi, na hizo makaratasi hazitaletwa hapa Karau. Kama public participation inafanywa tujazie hapa Karau, lakini hakuna public participation nyingine inatakikana, na kulingana na watu wenye wako hapa nje, hiyo ni public participation ya kutosha kusema Rigathi Gachagua haendi pahali. Asante. Hii yote ni utapeli, wachafanya maneno. Lakini tunataka kusema hata wapike hizo makaratasi, hata waitengeneza namna gani, tunasimama na Rigathi mpaka dakika ya mwisho. Hata kama makaratasi wataenda watengeneze State House, wapeleke huko waseme Rigathi aondolewe. Na sisi tunasema ya kwamba kama watu wa Nyandarua, zile makaratasi zilijazwa jana usiku. Sisi hatutambui hizo makaratasi. Kuna wale ambao walilipa watu wakazunguka huku na 2,000 na 1,000 wakilipa watu wajaze makaratasi. Hizo makaratasi ni fake na sisi hatuzitambui. Kama tunajaza form, tujaze hapa, zihesabiwe hapa ili tujue hapa Nyandarua tumesema ni wangapi. Hizo zingine zenye zimepelekwa huko sisi hatutambui. Koso teko mar stima kaachiel kod nok mar pi nyalo kelo midhiere yudo thuolo mag ndiko ji e tije e kaunti ma Siaya. Kalure kod Joseph Omondi Nyatodi mar kambi mar Uwe Cereals Limited, dwarore mondo mi piny owacho kanyakla gi 10 counties ma pacho ka orangie kaka ginyalo tieko midhierogo kaka